my Bible, the only book for me. I read and pray and then obey my Bible, my Bible, oh yes, the only book for me. I read and pray and then obey my Bible. Salibonani bangani bam, linjani? Liyaphila? Good. Namhlanje isifundo sethu seBhayibheli sizafunda ngentombi ezilitshumi. Injongo yalesi sifundo namhlanje yikuthi silungiselele ukuhlangabeza uJesu nxa ebuya ngamafu. Yes, sibe ready. Angithi yes. Insuku lezi ezidlulileyo sizwa izinto eziningi bangani bami, ingozi eziningi ezenzakalayo umhlaba wonke. Ezinye siyazizwa bekhuluma odedi lomami, ezinye siyazwa ku-news, ezinye siyabala ema-newspapers, ezinye siyathola ku-internet, indaba ezimbi kakhulu, izingozi ezitshiyetshiyeneyo ezenzakalayo emhlabeni. Eyinye yengozi eyenzakalayo ngama-floods. These days izulu liyana, kodwa alikani okusabekayo, kodwa like liyana kakhulu ukuthi kube lama-floods, abantu begalule, inyamazana zife, kube buhlungu. Zingozi zona lezo. Ezinye ingozi imililo ephonga uqhamuka nje egangeni, kutshe imiganga lemiganga yamaganga kutshe. Njengelizweni langaphi bangani bami lapho kuhlala kusitsha khona isikhathi esiningi? Australia, yes, bezama ukucitsha ama-helicopter, bethela amanzi, ama-fire brigade esehluleka, kuthathe days and days, besilwa lo mlilo ama-firefighters. Zingozi zonke zona leziyana. Kwezinye indawo kanti-ke kulama-tornadoes, ama-hurricanes, o-tsunami, zitshiyene ingozi ezenzakalayo. Phakathi kwengozi zonke zona lezi, okuqakathekileyo yikuthi sibe prepared, sihlale si-ready in case, just in case kungenzakala something enjengakhona lokhu, singenze njani? Sihlale sinjani? Sizilungiselele. Yikho ezikolweni kumbeni ema-ofisini kumbeni ngaphi, nxa ungena uyathola kulama-fire extinguishers, anti kungela mlilo, i-fire extinguisher iyahlala khona phana ngoba we do not know. One day kuphela kungenzakala ukuthi kuqhamuka umlilo, maybe nge-electric fault, amagetsi athatshane laphana then siyaphonga uyathatha i-fire extinguisher. Ngitsho lasezimoteni sihlala ku-ready ukuthi imota nxa ingabamba umlilo, fire extinguisher, ucitshe ini? Umlilo. Yes, I remember ngisesikolo, ngizabe ndixoxela ngami ukuthi esikolo kwakuhamba njani. I remember ngisesikolo okunye sasikwenza kakhulu ukuthi silungele lezi ingozi, sibe ready, kwakuthiwa i-fire drill. I-fire drill yayihamba kanje bangani bami. Babe sipracticeisa phela umlilo ungakabi khona, ukuthi mzwana umlilo usukhona. Wonke umntwana, teacher bani osebenza esikolo khonapho, abe ready, abe kwazi ukuthi kutshoni, kwenziwani, kumele ngenzeni ukuthi ngibe safe, ngoba ungahlala ungakwazi ungatshela eklasini. So babe sipracticeisa kwakuthiwa i-fire drill. Lake lenza ama-fire drills esikolo? Yes. Abanye sebake bawenza ama-fire drills. Utitsha omunye ose-ofisini wayengapha sikwazi, wayelempembe yakhe, wayesithi yena angayitshaya impembe kathathu. Kangaki? 1, 2, 3 kathathu. Ungazwa kuphela impembe ikhala kathathu, kumele uphume uyolayina emnyango weklasi and you march out liye ku-assembly point, ku-open place, lapho kuyabe kunjani? Ku-safe khona. Asitshayeni impembe zethu. 3 times. Sihle siphume sisume siyolayina, simatshe ngemva kukateacher, sihambe siyekuma sibe safe khona ngale. Basebesifundisa ukuthi nxa umlilo lwana usucitshile, konke sekulungile, sekumele ukuthi sekusafe ukuthi sibuyele eklasini, impembe yayikhala 2 times. 1,
2 yayikhala ka2 kuphela. Kumele ubekwazi khona ulalele uzwe ukuthi ikhale ka3. Xa ikhale ka3 out, ingakhala ka2 in. Ka2 seku-right, sesibuyela ngaphi? Sesibuyela eklasini, sesi-safe, sesibuyela eklasini. Kuqakathekile-ke ukuthi sihlale si-prepared entweni esingakwazi ukuthi ingenzakala nini. Kwamanye amazwe kulama-tornadoes, kuyabamnyama kuthi chu. So kuyabe kuqakathekile ezikolo ukuthi ababalisi bebona ukuthi balama-torch, balama-flashlight, ama-torch. I-torch isebenzisani ke nje? Ama-battery ngithi kuyabe methi bebona ukuthi kulama-battery ukwenzela ukuthi nxa sekumnyama laphana bangatshaya impembe 3 times abeselayitha phela, abesekhanyisela abantwana sebephuma besiya ku-safe place bayohlala khonapho until kuze kube safe bezwe 1, 2, then it will be safe to come back. Kulezi insuku bangani bami, kulenye ingozi enye emangalisayo yomkhuhlane omkhulu oyesabekayo, umkhuhlane odinga amasotsha phakathi, umkhuhlane odinga amapholisa, umkhuhlane odinga odokotela, umkhuhlane ogombolozela umhlaba wonke wona lo. Kuthiwa kuyini lo mkhuhlane oyingozi kangaka okumele sihlale si-prepared? Kuthiwa kuyini? Yes. Kuthiwa yi-COVID-19, i-coronavirus. Kanti sidingela ama-torch, sihlale silama-torch ukuthi singathathi i-corona? Hayi, sihlale silani? Silempembe? Hayi. Sihlale silani bangani bami? I-coronavirus ifuna umuntu ozahlala egqoke i-mask up. Ugqoke bangani bami, ugqoke, uvala amakhala, uvala umlomo. Vale ngci. Lapho hamba khona ubona ukuthi uvalile ngci. Nxa uphefumula awuhotsha imoya phandle engaba lo mkhuhlane, yikuba prepared. Uhlala uleyinye futhi esikhwameni in case le iqamuke phela. Suzahamba ubambe so kumele ube leyinye esikhwameni ukuthi le ingaqamuka kumele wenzani? Ugqoke. And then ubususiba careful ukuthi always uthwala i-sanitizer and you sanitize your hands. Ubulale leli gciwane le-coronavirus, ulibulale. Ungahamba udlala ubambe ulibulale leli gciwane. Lokuthi suku zonke all the time ungadlala geza izandla zakho ngesepa. This is the way we wash our hands. This is the way we wash our hands. Wash. Geza ube clean sibili. Uzuthathe le brush kamama yena lana ehlala ebathroom. Brush ama-fingernails, inzipho zakho lezi, ube clean. Okunye futhi bangani bami, to be prepared ukuthi ungahlaselwa yi-coronavirus, you must keep a distance. Ungahamba uminyezelana labantu. Lapho kulabantu khona abaningi, suka khonapho. Then uzabe uprepared ukuthi i-corona njani ingakuhlaseli. Right. Mina ngifuna ukulitshela istory lisizwe. Yikho-ke ngingedwa lapha, akula muntu, phefumula umoya wami ngedwa, zafaka imask yami phansi bese ngilitshela istory. Kodwa wena ungahambi phandle ungagqokanga imask. Always remember, mask up, sanitize your hands, wash your hands regularly, and keep a distance bangani bami. Right. So sesizwile ukuthi khona kumele kuhlale kulama-fire drills, abantwana be-ready ukuthi nxa kungenzakala ingozi babe safe, nxa kungenzakala anything behlale be-prepared. Uhlala u-prepared, uhlala uzilungiselele kungadala umehluko omkhulu ukuthi usengozini kumbe uphephile. uJesu ke eBhayibhelini, sesibuyela lapha eBhayibhelini, usifundisile isifundo sokuthi sihlale sizilungiselele. Usifundise
story esisithola kuMatthew 25 verse 1 to 13. Sizabala uverse 2. Uthi njalo ke kwakulentombi ezazilitshumi, ezinhlanu zazihlakaniphile, ezinhlanu ziyizithutha. Ezihlakaniphileyo kuthiwa zabuya emtshadweni zizolindela umyeni. Zazizolindelani bangani bami? Umyeni wayengaziyo ukuthi uzabuya sikhathi bani. So bahamba bamlindela, bagqoka bageza kuhle, bathela amakhamnandi, banukelela babahle, beredi, bahamba bakithi bethabile, bahamba lamalambi abo. Lawazi amalambi? Yes, intombi ngentombi yayilengisa ilayithi, ilengisa ilambi. Lalibona ilambi? Hamba ilengisa ilambi. Phezu kwelambi ezingu-5 kuthiwa zazithwela amalambi, zaphinda zathwala imbodlela yamafutha. Gcwele phama amafutha la. Ilambi leli, ilayithi leli, kulamafutha, lilayithiwe likhanya. Kuthiwa bafika bahlabela, bangena endlini balinda. Kanti-ke lezi ezinye ezilitshumi zazithwele amalambazo, zisihambela vele zithabile, zithwele amalambi kuphela, zingathwalanga extra oil. Zazingela extra oil, zithwele amalambi egcwele. Bezwe sibili ukuthi kugcwele lapha, hayi ukuthi sesihamba asoze sigide kuhle, asoze sitshaye kuhle izandla. Bazihambela benjalo. Kuthiwa bafika khona ngale ndlini, bangena bahlala, balinda. Amalambi ayekhanya. Ngithi bangani bami, babelayithile sibili, balayitha kwakhanya. Angithi kwakhanya. Umyeni angabuya ihola lokuqala ledlule ebusuku, elesibili ladlula. Kuthiwa badinwa. Baqala besaxoxa, abanye bezwakala sebonke bengasaxoxi. Basebelobuthongo, bawozela, bagcina balala bonke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bonke balala bathula bathi swi. Amalambi ayelokhe ekhanyisile. Abanye bezwakala sebehoqa, bangani bambalala, kwasekuthule kuthe cwaka. Bathi besalele khonapho bezwa umsindo. Kwasokusenzakalani bangani bami? Umyeni wayesefikile. Kuthiwa baphaphama, bavuka, babona endlini lapha babelele khona sekumnyama ju. Baphumputha, balayitha. Bathi balayitha amalayithi. Akusalayithi. Bavula phakathi. Akuselani? Akusela oil. Kuthiwa lezane ezingu-5 ezazihlakaniphile bangani bami, ezazihlakaniphile, zathatha i-oil zavula masinyane, bathela elayithini. Lo lalo wavula imbodlela yakhe, wathela amafutha, thatha klebha bangani bami. Later kwaba lokukhanya, baphuma abantu basebethabile kakhulu. Kuthi umyeni wabuya, labana sebegijima. Please, siyacela lisithele lamafutha. Bathi asikwazi ukuthi sizalinda isikhathi esinganani, futhi asikwazi ukuthi sizabe sigida sikholisa lapha emnyameni. Asifuni hlupho thina. Hayi, gijimani liye ngaphi? Emagrosa, gijimani liye ezitolo liyothenga wena amafutha. Kuthiwa baphuma
speed, bagijima, bafika amagrosa bafica amagrosa avaliwe, akulamafutha, badinga lalapha lalapha, badana, babuya sebelengisa amalamba bemnyameni bakithi, babuya bathi befika bafica umyeni setshayela umpululu, wagidelwa, waqakezelwa, wangena endlini, isivalo sasesivaliwe. Bathi bayafika bona, sicela lisivulele, umyeni wathi, hayi, angilazi, hambani lapha ade liye khona, angilazi. Bathi hayi, besikhona phakathi, buzani bona laba abanye kade bephakathi, besikhona lathi silamalayithi umyeni wathi hayi, angilazi, hambani liye lapha elinjani ekade lisebenzela khona. Kwaba lokudana okukhulu, labana abangu-5 phakathi bakholisa, sekudliwa izibiliboco, kunathwa amadrinki, kulama-dessert, kulezinto zonke ezinhle, kubunkanyankanya, kumnandi bakithi, kumnandi. Hey, labana babezilungiselele, they were prepared ngoba babele extra oil, begcwalisile futhi amalayithi abo nge-oil. Hathe sephelile okwabo kwakuyikuvula bathele balayithe kwakhanya. But labana, they were not prepared ngoba bengakwazi ukuthi umyeni ubuya nini, basala besemnyameni. Isitori sethu lesi, umyeni phakathi kwendaba yanamhlanje, umyeni nguJesu. Intombi ezilitshumi yimi lawe, lo mami, lo dedi. Kumele sihlale siredi ukuthi uJesu kasikwazi ukuthi uyabuya ngeTuesday, uyabuya ngeSabatha, ngeSonto, uyabuya isikhathi bani, ngo-1, ngo-2, ngo-11, asikwazi. Kodwa thina kumele sihlale siredi sonke isikhathi. Nanzi indaba ezimnandi, kulula kakhulu. Siba redi njani kanti ukuthi simlindele uJesu, simhlangabeze mayebuya? Siba redi ngokuthi simamkele njengenkosi lomsindisi wethu, simuphe izinhliziyo zethu, ahlale kithi, lathi sihlale kuye. Ngokwenza njalo sizabe sesilungele ukuhlangana lobani, lo Jesu. Singafanele lentombi ezaziyizithutha, sibe njengentombi ezihlakaniphileyo. Are you ready to see Jesus? Ngoba uJesu uyabuya futhi, uyeza futhi. uJesu yeza, amen, alleluia. uJesu yeza, amen, alleluia. uJesu yeza, amen, alleluia. uJesu yeza, amen. Sizambona sijabule, sihlabele, alleluia, amen, alleluia, amen. Asikhulekeni bangani bami, asihlaleni kuhle, sifake izandla zethu ndawonye, sikhulekeni. Baba wethu osezulwini, siyazi ukuthi ngolunye usuku olungasekhatshana uyeza futhi. Siza kubona ubuso ngobuso, siphathise ukulungiselela lolo suku, siphathise sihlale silungele ukuza kwakho. NgoJesu siyakhuleka, amen. Ngiyabonga bangani bami, isifundo sethu siphelela lapha namhlanje. Ngizalibona futhi kwelinye ilanga. Bye, goodbye.